večer i dobrodošli u ko zna koju epizodu treće sezone Besjeda, više ni Nedim, ja mislim da ne vodi evidenciju u kojoj smo trenutno epizodi. Sa vama danas u Besjedama s Nedimom i Namerom potpuno neočekivano i Nedim. Kažu ko preživi 2021. Ima neograničeno viewova na svojim podcastima. Kolega Namir Ibrahimović opet, nažalost, i ovoj godini nas prati na Besjedama. Ne znam šta da vam kažem. Nadam se da će do 2023. godine ovo zaista biti Besjeda, ali samo sa jednim voditeljem. U ovoj besedi ima mjesta samo za jednog od nas dvojice. Dobrodošli, dobri ljudi, sretno vam retroaktivno, sretni blagdani, praznici, kalendari. Što god tako ko to nazivao, je li tako? Uglavnom, mi vam stvarno želimo sve najbolje. Nagrada super prošla. Pogledajte, molim vas, snimak ceremonije, poruke koje smo poslali, sjajne prakse koje su nastale. U 2022. i Step i Besede ulaze punom parom i već sutra prekustra očekujte najavu onoga što vas čeka tokom čitave ove godine. Tako je, kad smo već kod nagrade, možete pogledati naravno i videa prošlogodišnjih pobjednika i snimak njihovih praksi, njihovih aktivnosti koje su imali, zbog koje su dobili nagradu, a uskoro ih vidimo i u Besjedi, dakle razgovaramo sa prošlogodišnjim pobjednicima. Sad kao blaga uvertira za to ko je sa nama, ove godine su Step i zajednica na nagradi dodijelili specijalnu nagradu iz oblasti zelene pedagogije. Profesoru Admiru Hadžiću iz Tuzle, koji je sa svojim učenicima odradio jedan fenomenalan, ogromni projekat koji izlazi van svih okvira škole i onoga što mi zamišljamo da je posao nastavnika. Bavili se onim što Tuzlake i što taj kraj najviše boli, aerozagađenje. Zar ima toga u Tuzli? Nema, to samo Sarajevo. Ja, dobro. To nije nigdje osim Sarajevo. Ja. Malo ne krenu. Možda malo u Zerici. Uglavnom, čestitke svima, a na konto toga vi znate da smo prošle godine započeli naš dugogodišnji sad put u kojem želimo da učimo, obrazovanje za održivu budućnost ili ono što želimo da istražujemo zajedno sa vama je koncept zelene pedagogije, to nas mnogo interesuje. Naravno da ćemo to raditi na način kako to znamo i umijemo, a mislimo da je najbolji onaj koji je autentičan, iskustven, a to je da ćemo posvetiti čitavu jednu godinu učenju o tome, a od koga bolje učiti nego od ljudi koji se tim stvarima nadugo i naširoko bave. Sa nama je uvaženi Safet Kubat, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, oprostite na ovom Namirovom dugovom predstavljanju. Dugoj šutnji dok je Nedim govorio. Hvala vama, osobno mi je zadovoljstvo da sam tu s vama. Nadam se da ćemo tu malo razbistriti ove neke nove zelene politike i nove zelene pedagogije. I da nije samo ovo za razvrstavanje smeća. Pa uzaludno. Prvo moramo da sklonimo smeće s ulica da bismo onda sklonili smeće iz institucija, tako da. Fenomenalan uvod. Ljudi, ko je Safet? Safet je aktivista, student doktorskog studija, ovo je samo zato da bi imao popust na studentske karte, pri Centru za interdisciplinarne studije, bavi se uža istraživačka oblast, politička ekologija, pričat ćemo o njoj, šta znači. Neko ko je osnivač, voditelj, inspirator, motivator jednog pokreta, ajmo tako reći, to je najmanje Facebook stranica, više je pokret Rijeke Bosne i Hercegovine sa svojim ovom nastavkom Budi promjena. Pričat ćemo o tome. Imate preko 10 godina iskustva u javnom zdravstvu. Ovi su vas antivakseri, onako ste im nepotrebni. Saradnik u Institutu za zdravlje i sigurnost, bavi se oblašću zdravstvene ekologije, nekako sve to u formatu zdravstvo, neformalno obrazovanje i politike i usput, pošto je besposlen i onako nema šta da radi, završio je i studije u Institutu za digitalne medije u Dublinu. Uglavnom, 3 života su vam stala u ovo do sada. Hvala, imam još, ali da ne okrećem. Nema potrebe, ne znam, ti si, znaš, većinom kad dođu neke emisije kaže koju laticu da izvučem, pa tako da je ovdje bilo slučaj, ti si mikso izove malo, tako da sam završio na interdisciplinarnom doktorskom studiju, znači baš pri CIS-u i uža naučna oblast jeste politička ekologija i to je naprosto jedan spoj, ajde da krenemo možda s tim,
ta politička ekologija jeste spoj onoga što sam ja cijelo vrijeme želio na neki način da me objedini, da da neki jedan ozbiljan pečat, a to je zaista nešto što je itekako potrebno u bosansko-hercegovačkom društvu. Jedna nova disciplina, ja sam trenutno, isto tako sam zaboravio spomenuti da sam završio na Univerzitetu u Beogradu, isto na studiju za medije i komunikacije, baš jedan semestar iz političke ekologije. I naravno, tu je veliki broj akademija gdje smo već tu na neki način i predavači gdje nas pozivaju i prepoznaju u regionu, gdje držimo isto tako i predavanje, motivacije, pričamo o pokretima i tako dalje i kreiramo narative tih novih nekih politika. Tako da, prije svega, zeleni. Da se pogrešno da se pogrešno ne protumači. Ne može se ništa pogrešno tumačiti. Samo jedna prava zelena. Kaže profesor Emir Vajezović, antidisciplinarni pristup. Šta politička ekologija kao kovanica podrazumijeva? Pa ovako, znači u nekom najopširnijem smislu politička ekologija bi značila spoj politike i ekologije. Znači to je neki najširi spoj. I onda tu imamo, ja bi tu opet malo pokušao da objasnim na način koji je praktičan i plastičan, znači našim gledateljima koji ovom prilikom srdačno pozdravljam, da upravo tu najbolje možemo prikazati na konceptu sa jedne strane neoliberalnog kapitalističkog pristupa koji ekologiju samo isključivo gleda kao materiju i kao prirodno dobro, kao nešto što može da uzurpira i da upotrebi ili upotrebi u neke svrhe, a s druge strane u najbliži koncept političkoj ekologiji jest koncept zajedničkih dobara koja taj koncept zajedničkih dobara u suštini bi značio da zajednička dobra želi da zaštite ta prirodna dobra. Znači, i između ostalog, ja to volim često kazati, da je po mom shvatanju taj koncept političke ekologije da mi posmatramo cijele te procese kao živi organizam. Da su naše rijeke, naši krvotoci, kao što želimo da to spomenemo i tako dalje. I u tom konceptu politička ekologija, znači, nije ekologija, ni samo politika, nego spoj jednog i drugog i ona je upravo živa, što znači da isto tako je promjenjiva kroz određeni vremenski period, kroz, znači, prihvaća prirodni proces promjena i tako dalje. Tačno to ono što i mi sami radimo na grupi Rijeke Bosne i Hercegovine, gdje pravimo prirodne procese promjena, pravimo nove modalitete upravljanja. Politička ekologija daje nove modalitete upravljanja, gdje je samo upravljanje u nekim konceptima, koncept zajedničkih dobara i u svojoj srži političke ekologije. I sama, recimo, Elinor Ostrom, žena koja je dobila Nobelovu nagradu na konceptu upravo zajedničkih dobara kroz modalitet upravljanja, gdje mi možemo pričati tu o upravljanju nad vodovodima i tako dalje. Najbliži oblik razumijevanja razlike između zajedničkog dobra i javnog dobra je bitno s ove stvari da naprosto izdefinišemo da ljudi razumiju pojmove, šta to u suštini znači, šta je to razlika. Ljudima je u Bosni i Hercegovini kada spomenete zajedničko dobro, on misli da je to prirodno dobro, da misli da je to javno dobro i tako dalje. Zajedničko dobro bi značilo u tom punom smislu, ako imamo recimo izvor vode bi bio zajedničko dobro, taj vodovod i neko ko upravlja tim vodovodom bi bio javno dobro. I sada jedna nova paradigma upravljanja nad tim vodovodom može da bude zajedničko dobro, da se protumači kao novi modalitet u tome svemu. Naravno, kao u široj to nekoj oblasti političke ekologije, kako bitno je oblast ispomenuti tu situaciju, a to jeste cirkularna ekonomija, koja je isto tako jedan sastavni dio cijelog tog šireg nekog koncepta kada govorimo o političkoj ekologiji u nekom najširijem mogućem modalitetu. Kad spominješ izvor vode, dakle, vrlo jednostavno, dati ga u koncesiju privatnoj firmi i onda da prodaje vodu. To je poseban problem. Kad kažete koncesijama, znači tu zaista, tu je jedan od eksplicitnijih, pa čak recimo ljudi, znači bitno je, zato kažem, zašto, ja sam malo nedavno baš i s Nedivom spominjao, pa sam spomenuo Frijera kao nekog ko je vrhunac tog kritičkog promišljanja, o kritičkoj pedagogiji i tako dalje. I mislim da je upravo u tom grmbu leži zec. Znači da mi u suštini stanovništvo, znači sva taj akademski narativ koji kreiramo, sva akademsko znanje koje imamo, da ga svedemo na jezik razumljiv običnim građanima i da bude taj jezik primjenjiv. Znači, i to znači sada na jednom praktičnom primjeru, ako imamo recimo Fond zaštite okoliša, na koji način se puni budžet Fonda za zaštitu okoliša. Onda mi kažemo, dobro, vi ste građani, to vam, znači vi građani prilikom registracije, svake registracije automobila, vi plaćate jedan iznos sredstava za
Fond za zaštitu okoliša, znači kao tu neku okolišnu naknadu. To nisu mala sredstva kada se plaća i tu dolazi do ogromnog budžeta koji prelazi 70-80 miliona i ta sredstva onda raspoređuje neko drugi, upravlja s njim. I mi upravo onda kažemo, znači prvi korak jeste osvješćavanje stanovništva, da su to njihovi novci, da to banalizujemo u smislu, znači x puta smo to slušali, kaže, kada dođu određeni političari pa naprave puteve i tako dalje, pa ljudi im plješću. Da. To je isti koncept kao kada ubacite karticu u bankomat i onda vam on izbaci pare da plješćete bankomatu vašem i tako dalje. Ja se zahvalim, tako sam odgojen i bankomat. Zahvalimo se i bankomatu i tako dalje. Tako da. Jel samo mogu zamoliti, evo neću se potrošiti slobodno, samo malo mikrofon da nas bolje čuju. Ali ne mogu rukama. Možete ovako okolo. Pričat ćemo kasnije o ovim ekopokretima, uvjetno da ih navedemo i čitavom nizu malih grupacija koje se pojavljuju u različitim mjestima i u Bosni i Hercegovini, i u regionu koji su čak i u Srbiji prerasli nešto zbiljnije pokret. Ali ono što mene zanima, evo spominjali ste malo prije, politički život BiH. Koliko je političke ekologije u politici bosansko-hercegovačkoj, u političkim strankama, u institucijama koje oni vode? Dobro pitanje. Pa mislim generalno, nažalost, u Bosni i Hercegovini nemaju dvije politike. U normalnim zemljama postoje lijevi, postoje desni, postoji centar, postoji semafor. Jasna politička ideologija. Postoje jasne političke ideologije. U Bosni i Hercegovini, nažalost, ne postoji jasna politička ideologija. Ja, tu ste upravo. A to znači da samo je to izmjena određenih političkih aktera koji će doći na poziciju upravljati, čamčiti, dijeliti, raspoređivati sredstva koja će samo dovesti svoje ljude koji će upravljati tim. Na potpuno isti način, isti modelom. Isti model, samo je bitno da su oni doveli svoje ljude, da oni upravljaju, znači da malo vide, pa možda će sad nekom da prebaci malo više, zato što mu je bliži i tako dalje. I tako da je ovdje zaista jedna, koliko god nije prisutna, oni neke politike ubace u svoje programe, znači jedan dio te, ne političke ekologije, nego to bi bila neka osnovna ekologija, ajde da tako nazovemo, znači ubace u programe, mi ćemo biti protiv mini hidroelektrana, zalagat ćemo se za vjetroelektrane i tako dalje, ali suštinski ubacivanja u političke sisteme nema. I ja sam jednu stvar pripremio i volio bi da je realizujemo, da upravo da vidimo šta to političke stranke koje prilikom pravljenja političkih platformi za nastupe na političkom djelovanju, šta oni ubace ekološki, šta ubace zeleni politika i šta dalje, i šta od toga primjenjuju u tome svemu. Jedan, znači neću da imenujem, jednu političku stranku ovdje u kantonu Sarajevo koja znači se predstavlja kao lijeva politička opcija, da je najbliža zelenim politikama i tako dalje, a ona javno i beskompromisno podržava koncept javno-privatnog partnerstva koji je u suprotnosti sa ideologijom političke ekologije koja u svojoj osnovi zasniva koncept javnog civilnog partnerstva i što većeg participativnog učešća javnosti prilikom donošenja odluka. Tako da bit će tu zanimljivo da vidimo, još niko nije ni uradio u suštini tu analizu takvu, što tako da mislim da i to otvara prostor da se uradi jedno istraživanje šta oni zaista ubaci u te platforme, a šta iz tih platforme oni na kraju provedu. Ono što imamo jeste da i u Hrvatskoj i u Srbiji postoje političke opcije koje vrlo jasno zagovaraju ovo o čemu vi pričate. Pa evo, ja bez imalo neke, mislim, prisutan sam tu u regionu i budem tu često prisutan na tim zelenim akademijama koje se dešavaju u Beogradu, Novom Sadu, sarađujemo u regionu. Znači, jedna od stvari koja je u ovome svemu bitno da mi pokušavamo da objasnimo, pa i u Bosni i Hercegovini, a i u regionu, da je borba zajednička. Mi razotkrivamo ko su naši stvarni neprijatelji. Znači, nisu to više kao što su ovdje u Bosni i Hercegovini, pa kažu ovi su vam neprijatelji, nacionalizam, onako i tako dalje. I to je, recimo, praktičan primjer što se dešava trenutno na Ozrenu, na planini Ozrena gdje dolazi da trenutno aktualne situacije, to je baš aktualna problematika, gdje želi upravo da vrše eksploataciju nikla iz planine Ozren i ljudi konačno počinju shvatati ko njima to želi, da upravo to vlast, domaći neki Rio Tinto, da su to domaći, razumiješ me, politički ti neki procesi, da to nije došlo neko iz Sarajeva, iz Zenice i tako dalje, nego da su to baš komšije. Ti neki, a onda kada se uđe u dubinu,
onda je bitan taj jedan zajednički koncept i zajednički narativ, zajedničko djelovanje svih zemalja Zapadnog Balkana, koje mi pokušavamo na neki način da osnažimo i potpomognemo i da zaista vjerujemo da je borba zajednička, da nije ona više ni hrvatska, ni srpska, ni bosanska, nego ona zaista zajednička, kao modalitet odbrane. I svjetska. I svjetska, dakle, ono što je znači ovdje kreiramo neke, to smo baš jer ja sam isto tako neko ko je pomažem pri kreiranju tih nekih narativa, pogotovo kada se radi o ekopokretima. Ja često kažem šta je važnije, da li je važnije rješavanje problema ili je važnije ko će riješiti problem. U mom shvatanju, u ovoj nekoj prvoj fazi, je bitnije ne ko će, nego da se riješi problem, a ne ko će da riješi problem. Znači, i to u suštini stvara to. Ja sam nekada provokativan, pa kažem, često pišem to i na društvenim mrežama i na Facebooku, pa kažem ekologija kao ideologija. Znači, upravo taj koncept ekologije kao ideologije jeste upravo nadnacionalna priča i to je poruka da svaki pojedinac Bosne i Hercegovine, građana Bosne i Hercegovine, može da ima više identiteta. Može da ima koliko hoće identiteta. Zašto da se ograničava na 3 identiteta? Znači mi imamo, sada mi gradimo zajednički identitet koji se zove ekologija. I kažemo provokativno ponovo, naš vitalni nacionalni interes kao pokreta, ekopokreta koji primjenjuje koncepte političke ekologije, provokativno izražavajući se kroz ovu ekologiju kao ideologiju, mi u tom svemu zagovaramo, znači kao pokreti, negdje mi misao sad ode, sada sam se malo tu, šta mi u suštini zagovaramo? Kao nadnacionalno pitanje, nadnacionalni identitet. Stvari koja je bila za različite političke aktere zajednička stvar na koje rješavaju. Da, jedna od stvari bi bila to isto, da. Znači u suštini ta znači ekologija kao ideologija bi bila znači nadnacionalna i ona bi nudila rješenja koja su nadnacionalna i ona bi objedinjavala ljude i ponovo razotkrivala ko su stvari neprijatelji u suštini njima. Znači da to nisu neki drugi likovi strani i tako dalje, nego da je to... Mene muči evo, negdje smo u okviru za pitanje govorili o tome. Mi sad kad smo pokrenuli ovu čitav naš pravac u kojem nema drugog pravca. Nisam zaboravio, vratila mi se misao. Super. Pa to je da mi upravo provociramo da je to naš vitalni nacionalni interes. Znači, naš vitalni nacionalni interes su rijeke, šume, jezera, prirodna dobra. I obrazovanje. I naravno, obrazovanje je, obligaciono u tom cijelom procesu. Obrazovanje je znači nešto što je bez obrazovanja ne možemo uopšte pričati o ovim promjenama i to je preduslov, znači, jer tu se sad postavlja pitanje. Evo sada, ako mi želimo da provedemo, sad banalizujemo stvar, da provedemo zelenu politiku u Bosni i Hercegovini, šta je nama potrebno? Znači, evo, udružujemo se, prikupljamo znanja iz regiona i tako dalje. Mi moramo prije svega da ukrupnimo našu akademsku zajednicu koja je voljna i spremna da dosi priču. I ne samo oni koji su predavači na fakultetima, nego ozbiljnu think tank akademsku zajednicu koja će kreirati te zelene narative, zelene politike. Onda druga stvar, da kreiramo bazu ljudi koji će biti na terenu i koji će provoditi te zelene politike, prevedene ti narativi koji su akademski ostručeni, prevedene na jezik koji je njima razumljiv. Isto tako ne samo razumljiv i primjenjiv. I u tom momentu kada se te dvije stvari objedine, onda možemo mi pričati da možemo neke ozbiljnije promjene da pravimo. Ako se vratimo recimo na koncept Zagreba, pa koncept Možemo, koji je tekako bitan i zanimljiv i tako dalje, to su moji isto prijatelji s kojima sarađujem i s kojima sam posebno intiman i baš smo, na neki način kupim određena znanja i od njih šaljem im radove na recenziju, na čitanje i tako dalje, ali njihov put je tekako zanimljiv. Nastavnici, šta je se desilo u pozadini, znači ovo valjda nadam se da mi neće zamjeriti moji prijatelji što ovo pričam, ali tu istina. Koncept kada su postojale sadašnja generacija ljudi koja upravlja Zagrebom je bila prokljuvena od strane profesora u srednjim školama koji su kužili sistem. Koji su kužili da te politike i ti narativi koji su tada prisutni u Republici Hrvatskoj neće ponuditi opstojnost države niti će zaštititi to stanovništvo. Šta su oni uradili? Onda su oni probrali najbolje studente koji su imali politička commons promišljanja, obezbijedili im stipendije i poslali ih na najbolje studije od Oxforda, Harvarda, LSI-a i tako dalje. I ti ljudi su došli do nekih stepena, neko do magisterija, neko do doktorata i tako dalje. I oni su se vratili u Hrvatsku. I nakon tog 8 godina ide proces aktivizma. Ulica. A to je ona poruka 1000 nogu na ulici, 1 noga u institucijama. Ništa ne može nastati bez
pojedinca, a ništa ne može opstati bez institucija. Tako. I to su upravo te neke stvari, znači, da bi mi pričali ozbiljno o tome procesu, mi moramo da postupamo upravo na jedan takav način, na jedan trezven i tako dalje. I u tom svemu što kažeš obrazovanje, ponovno se vraćam, to je jedna od najbitnijih karika u tom cijelom procesu. Šta meni tu ponajviše smeta? Mi kad smo krenuli istraživanje ove teme, mi smo ovo vezali za ekološku pravdu. Dobro. U biti u najširem nekom smislu. Ova tema, osim ekologije, u najjeftinijem onom tumačenju u školama nije prisutna. Tog sadržaja nema, pogotovo kritičkog sadržaja nema. Sinoć sa suprugom, kad sam razgovarao, ko nam je danas gost u besedi, ja njoj tako patetično objašnjavam, pa zar ne bi bilo divno da djeca u Tuzli ima li išta važnije na planeti, osim da čitavu godinu uči šta ti radi to, da vas umire 18.000. Znači, taj nova termoelektrana da ubija ne samo tu djecu, da ubija djecu 3 države, zar ne bi to bilo predivno? I sljedeći put kad neko spomene termoelektranu, hidrocentralu, pritom ja ne znam o tom mnogo. Znam da je nešto pogrešno u tom, ali ne znam mnogo. Ne znam da argumentujem šta je sve pogrešno. Ne znam šta to znači za ribe, za ne znam, životinjski biljni svijet u rijeci. Sad, koncept i s jedne strane ovog pojeftinjenja pojma koji radimo za bilo kakvu važan koncept, mi ga pojeftinimo, ne bi li nam se kao bilo lakše suočiti ili da operemo sebi savjest, pa eto kao mi razvrstavamo smeće u školi, imamo ekološku sekciju koja sadi cvijeće, a pritom me to ne ježi, ne znam kako to da objasnim. Ja. Ne tjeraš me, ne motivišeš me. To je s jedne strane, a sa druge strane kad mi neko izgovori zelena politika, šta? Šta je sve zelena politika? To, koja je to širina aktivnosti? Je li to pitanje siromaštva? Jeste. Je li to pitanje Bosne i Hercegovine i konteksta prljave industrije u kojoj radi 100.000 ljudi? Šta ćemo, sjećam se Rade kad je govorila o kesama, kao, ukinut ćeš plastične kese, ostaće tamo 120 radnika bez posla. Dakle, nije crno-bijelo, znamo šta je ispravno, ali transformacija kao takva nije laka. Da ponovim šta je moje pitanje. Šta da radimo sa pojeftinjenjem ovog koncepta, iz kojeg treba izaći i šta zaista podrazumijevaju zelene politike? Da. Sva što si ti pitao. Pa vidi, generalno kada govorimo o tom, o pojeftinjenju tog nekog sektora, mi u Bosni i Hercegovini trenutno, i to istina, imamo s jedne strane ljude koji nemaju nikakvo ni elementarno znanje o ekologiji, imamo ljude koji imaju osnovno znanje o ekologiji i imamo ljude koji su akademci, emeritusi i tako dalje u toj priči ekološkoj i tako dalje. Ovi koji znači, imaju osnovno znanje o ekologiji, to su upravo oni koji se sad malo prije spomenuo. To su ljudi koji imaju razvijenu poprilično ekološku svijest, oni znaju da žele da imaju kante za smeće, žele, razumiješ, da probude svijest, da kupe smeće, da se vrši sadnja, pošumljavanje i tako dalje. I to je to su ugodne, lijepe aktivnosti i stvari koje neko želi da radi. Međutim, ono što tebe vjerovatno interesuje, što te navodi šta to je suštinska promjena, šta je to suštinska ekologija u tome svemu, s te tačke mi moramo da razumijemo da u Bosni i Hercegovini suštinsku ekologiju ne razumije 5% ljudi. Suštinska ekologija podrazumijeva znači upravo i koncept političke ekologije i koncept zajedničkih dobara i skroz jednu drugu paradigmu generalno održivosti cijelog tog koncepta, gdje jesu nastavnici i obrazovni sistem jedan možda od ključnih karika za tome. Međutim, šta mene straši u tom? Straši me u tome kada vidimo nastavnike prva stvar koju treba postaviti, vi ste više obrazovanja, ali moja neka promišljanja kada dotiču i tako dalje, ja ću iznijeti neka rješenja u tome svemu. Šta to određenog nastavnika može da motiviše da on radi na konceptu održivih sistema, jer održivi sistemi u suštini jesu suštinska ekologija. Šta su njegovi strahovi, šta su njegova motivacija i šta je njegov privatni background i ubjeđenja, da li je to neka neoliberalna kapitalistička osoba koja ima 100% uvjerenja da je to ispravno, da je neoliberalni način, koncept ispravan, da ga je neko ubjedio i pripremio i tako dalje, ili nije. Znači, to je jedno od ključnih pitanja kako u suštini, onda se postavlja pitanje kako u suštini sada to prevaziđemo, šta su tu rješenja i tako dalje. Jel pritom to isključuje neoliberalizam, potpuno isključuje o konceptu o kojem vi govorite? Pa ne bi ga isključio, znači vidi, ovdje ne možemo stavljati stvari crno-bijelo. Znači, kad gledamo iz aspekta
ekološke pravde. Ekološka pravda ima 3 nivoa. Jedan je znači zdravlje, drugi je ekonomija, treći je okoliš. Sva ta 3 koncepta moraju biti zadovoljena. Međutim, kada govorimo o konceptu neoliberalnog kapitalističkog načina promišljanja, to je ovo moje mišljenje, ja u tom smislu kažem i podrazumijevam kada govorimo o neoliberalnim politikama, neoliberalnom razmišljanju, da to su one neoliberalne politike koje se bogate na konceptu zajedničkih dobara, koja uzimaju prirodna dobra i na osnovu tih prirodnih dobara koja trebaju da pripadaju svim građanima Bosne i Hercegovine, oni se na neki način bogate. I o tom načinu i taj način, ako je to u redu, da jedan čovjek, evo recimo na konceptu mini hidroelektrane, gdje se većinom dodjeljuju koncesije i dozvole jednim pojedincima, tajkunima, privatnim licima, ako na konceptu te gradnje jedne mini hidroelektrane u Bosni i Hercegovini, on recimo što se tiče novca, taj pojedinac će zaraditi 95% sredstava od toga, 3% će ići državi, 2% će ići građanima. I sa tog aspekta, kada govorimo sa novčanog aspekta, mi vidimo kakvi smo mi tu problema, sa kojeg razloga i ko je tu sa aspekta ekološke pravde mogao da dozvoli tom pojedincu da upravo on, Bogom dat, da bude on taj koji će napraviti mini hidroelektranu ili će napraviti znači, fabriku aerozagađivača, Mittal ili tako dalje. I protiv tog načina i koncepta neoliberalnog promišljanja mi se moramo... Ali bi ovo godinama, mislim od 95. slušalo priče o stravim investicijama, da. o pokretanju biznisa, ulaganju, tu otvaranju radnih mjesta bez bilo kako. I sad je to narativ koji je vrlo teško savladati, a s druge strane mi samo evo da idemo sa ovim svojim očima da vjerujemo. Gdje god da krenemo, dakle, odnos stanovništva prema prirodi je potpuno, niti više, ne znam koji termin da iskoristim, dakle, evo, zanemarujući u smislu da to što neko kad mu ne treba bilo koja ambalaža istog trenutka ispusti iz ruke, da. Do onoga da ako vidi da je već neko ispustio, da nema nikakvu namjeru da to skloni ili da to pomakne. Dakle, te dvije osobine društva koje stoje, zapravo ono o čemu Nedim govorio, dovodi u pitanje koliko smo mi kao društvo u stanju da napravimo korak ka... Da. Možda još dodatno da razumijemo da jedno je bacati smeće, drugo je uništiti sliv rijeke za uvijek. Jasno, nego govorim u smislu ljudi koji imaju tu vrstu odnosa. Pritom nepravdan je, odatle kreće. Dakle, to u smislu da ako je prirodno da ja bacim ambalažu koja mi više ne treba, ako sam nešto iskoristio, zašto bi meni u tom trenutku smetalo što će mi neko, ne znam, poremetiti riječni tok? Ako ja čak nisam ni blizu tu, možda ako sam lično tu. Da, ali upravo tu je jedan od odgovora. Znači, moje duboko ubjeđenje i radi, što vidim na terenu, da preko 80% stanovništva ima razvijenu osnovnu ekološku svijest, što je dobro. A to znači da oni žele kante, da ne bacaju smeće, da prijavljuju druge građane, da vrše pošumljavanje, da pričaju o tome, da se priključuju različitim akcijama, pokretima, žele da učestvuju u tome, izlaze na proteste i tako dalje. Mi imamo procenat od 20 ljudi koji prave probleme osnovne ekološke i to su ogromni problemi. Znači, kada govorimo o zagovaranju, mi trebamo do kraja da razlučimo i objasnimo ljudima šta to znači. To znači da jedan stanovnik Bosne i Hercegovine koji nema kantu i nema riješen odvoz smeća, u toku jedne godine pravi u prosjeku 1000 kilograma smeća. Znači on sam, jedan čovjek pravi jednu deponiju. Znači, to su količine, dok je prosjek Evropske unije tona i 700, međutim oni imaju neke druge modalitete. Ovdje bi jednu stvar spomenuo koja je bitna za obrazovanje i to smo negdje propustili, zašto je ona i kako ja vidim upravo taj neki modalitet, pored ovih nekih standardnih ubacivanja stvari u kurikulume u osnovnim školama, u srednjim školama, održivi sistemi, ekologija. Lokalni kurikulumi i tako dalje. Mislim da je ključ inovativnost. Jedna od stvari koja je ključ u cijelom tom procesu inovativnosti, navešću 2 primjera koja su možda najeksplicitnije objašnjavaju kako bi u suštini trebalo da funkcioniše koncept. Recimo mi na grupi šta smo radili. Znači, suština je kada vidi određena grupa ljudi i da se stvori kritična masa oko rješavanja određenog problema, tada se proizvode lančane reakcije. U okviru lančanih reakcija onda i drugi žele, pa onda proradi u drugom selu, proradi Ljubomora, ovi su očitili pa želim ja da očitim i tako dalje. I to bi spomenuo koncept Tešnja, gdje su napravili jedan projekat PET se zove, i to je projekat koji traje 12 godina gdje su uključili škole. I kroz taj način, kroz taj modalitet, samo sa malom nadobrazbom
nastavnika da znaju da iskoriste taj momentum, Tešnju će se praviti prava ekološka revolucija. Šta je se desilo? U toku 12 godina, znači osnovni 10 škola, 8 osnovnih, 2 srednje škole sa područja opštine Tešanj, su za 12 godina skupile 4 miliona plastičnih boca. Čoveče. I pravili su koncept natjecanja gdje se onda uključila lokalna samouprava, pa onda kaže koliko, znači oni dođu, skupe smeće, takmiče se, koja škola skupi najviše sredstava smeća u toku godine, ona dobije nagradu. Te nagrade su na kraju iznosile da ta čitava škola može da ode na ekskurziju, razumijete, od tih sredstava, gdje su oni prodali tu plastiku koju su skupili, tu vrše novu paradigmu, da oni djeluju na svoje roditelje, gdje roditelji onda donose to smeće u škole. Pa svaka kuća ima tamo 3 kese u kojem drže. I drugi koncept koji mi je bio, a to je baš djelo upravo naše grupe Rijeke Bosne i Hercegovine, koji sam ja posebno ponosan, ponovo djeca u pitanju, imamo novu sad paradigmu kako djeca uče roditelje i to je ono što njih provocira, što ih boli. Mjesta u Zavdovićima, mjesna zajednica Brašljevine, tu je bilo sad neki 15 djevojčica koje je jedna gospođa starija okupljala na jedan simpatičan način i ovo i ono. I one nisu mogli da riješe smeće u svom selu. Smetalo im. Kako da riješe, šta da uradi? Onda su ti one došle na jedan inovativni način gdje su pisale pisma. Svako pismo je bilo drugačije i personalno namijenjeno da li njihovim roditeljima ili da li njihovim komšijama. I onda su pisma uručivale po mjestu. I onda smo mi to iskomunicirali na društvenim mrežama, to je postalo viralno. Znači, naravno, to je izazvalo stid, samotu ti ljudi da djeca na kraju počinju da uče roditelje, šalju poruku i nastavnicima i onda je to ide lančano sa škole na školu. Onda škole same zove i traže, mi hoćemo da radimo, dajte nam mehanizme i tako dalje. Vraćam se na Tešanje. To je taj koncept skupljanja, takvog razvrstavanja. Oni se odmah uče razvrstavanju od otpada, pa plastika, bijela, smeđa i tako dalje. Prikupljaju, znaju cijenu i onda to ide na reciklažu. Pa onda oni odu vide kako ta izgleda reciklaža i tako dalje. Oni upravo uče koncept održivosti. I zato kažem, u tom momentu je potrebna samo mala doza naobrazbe nastavnika koji vode te procese da bi oni to mogli da zaokruže i upravo da počinju da kod njih proizvode kritička promišljanja, kako da ta djeca počinju i dalje da propituju, da dalje istražuju i tako dalje. Tako da mislim da su ta dva primjera možda najplastičnije, možda objašnjavaju te neke inovativne prizobe, kako se može djelovati, kako možemo da mijenjamo određene stvari. Znači, sama činjenica, informacija da je skupljeno 4 miliona plastičnih boca je zaista impozantna. Ali više nije sad samo lokalno djelovanje, evo vidim i u Bosni i Hercegovini čitav niz je malih pokreta. Mislim da sam dolje na socijalu ide velika reklama za Kreševo, čini se neki problem koji ide neka udruženje iz Kreševa koji se također bori, koji se bori za rijeke. I ovo što smo spomenuli u Srbiji, dakle da doslovno svako veće mjesto u Srbiji je imalo proteste subotom koji jesu u osnovi ekološki protesti zbog eksploatacije a neminovno i politički. Dakle, da, doslovno kao takvi. Dakle, je li ovo zaista vrijeme u kojem zelene politike ili zelena politika zapravo može postati u fokusu bilo kakvog javnog mnjenja? Pa, to zavisi od nas. To zavisi od nas, ali ako gledamo Njemačku, ako gledamo zemlje Evropske unije, gledamo Evropski parlamenta i tako dalje, i evo neki potez koji će sad uraditi Stranka zeleni u Njemačkoj gdje će oko dvojnih državljanstava, to su procjene da će skočiti popularnost, da će dobiti dodatni 400 do 500.000 glasova. Oni postaju ozbiljan politički faktor, u tome dobili su ministricu vanjskih poslova i tako dalje, u regionu se dešavaju ozbiljne promjene, paradigme i tako dalje. Znači, momentum što se tiče zelenih politika, on je nešto što će se u narednih 10 do 15 godina zasigurno preljevati na područje zemalja Zapadnog Balkana. I ono je trenutno, kada govorimo o konceptu Bosne i Hercegovine, ono jeste najviše, znači na dva polja je izdefinisano. Jedno polja je upravo ti mikro-loko pokreti koji su prisutni svugdje po Bosni i Hercegovini, koji su neki vezani za mini hidroelektrane, neki poput Uborka za rješavanje znači deponije smeća, neki za termoblok 7 u Tuzli u Gradnji, u Zenci, Mital, hidroelektrana Janjići i tako dalje. I upravo se stvaraju ti lokalni pokreti. Ja isto tako često kažem da ta borba mora da bude lokalna. Nekada se iz nekih razloga i neki određeni, ali mi moramo i te stvari da definišemo, identificiramo i tako dalje. Ljudi koji su ustali u tim mjesnim zajednicama su ustali samo isključivo iz razloga da odbrane svoju rijeku.
da odbrane koja im znači život i tako dalje. I u tom momentu obaveza ili šta tu aktivisti treba da radu, ni u kojem slučaju ne smije nijedan aktivista, nijedna nevladna organizacija da preuzme zasluge, da on kaže mi stojimo za toga. Ne, možemo samo da ih osnažimo. Sada, tu će biti upravo izazov. Znači, ona je prisutna, ona je sazrela, ona ima drugu ideologiju, ima drugi narativ, ima drugu svoju politiku, ona ima tačno nešto što stoji za nje. Postoji nešto univerzalno, to smo isto pričali, univerzalno na nivou znači, svijeta, Evrope, na nivou svake zemlje. Te zelene politike nužno neće biti iste kao što su u Hrvatskoj, Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Tako je. Znači, niti trebaju da budu. Ja to čisto kažem, pa spominjem, pa pišem između ostalo doktorsku tezu na konceptu ekonomija Krafne, Kate Trafford, ja ima kažem, ali ne, ovo će biti bosanski džebrek. Razumijete? Tu imamo najveći krug, a što je veći krug unutra, razumiješ, što je veći siromaštvo, veća nepravda i tako dalje. Tako da, i upravo i te zelene politike, one moraju biti prilagođene Bosni i Hercegovini i moraju biti dobro osmišljene i ono što sam rekao na početku, to je ključno. Bez think tanka koji stoji iza toga, bez akademske zajednice i bez aktera koji ćemo osnaživati kroz ubrzani vremenski period. I tu se sad postavlja pitanje, imamo li mi vremena da čekamo da se desi to sazrijevanje tog nekog koncepta ili ćemo pa izađemo da vidimo šta to trenutno imamo na političkoj nekoj sceni ili aktivističkoj mreži, pa da izađemo da vidimo šta se to može desiti i šta se može da promijeni. Globalno, sve se češće izgovaraju ozbiljni ljudi o planetarnom problemu. Da. Dakle, odnosa ljudske civilizacije prema planeti, u smislu da li smo došli do tačke kada više nećemo moći spriječiti povećanje temperature za više od 2 Celzija. Pa, znači, tu je dvije stvari ćemo tu spomenuti. Tu je novu agendu koja je tekako bitna u tome i to sam isto tako promišljao i želim to da kažem. Sad, znači mi pričamo o održivim sistemima, govorimo o cirkularnoj ekonomiji i tako dalje. Ja mislim možda ću se sad iznenaditi sa ovom paradigmom koju ću upotrijebiti, ali je ona istina. Znači u Bosni i Hercegovini jedan od ključnih problema što je se desio, pa smo mi se udaljili od prisutnog koncepta cirkularne ekonomije koji je bio prisutan u Bosni i Hercegovini, pogotovo u seoskom stanovništvu. Desila je se urbanizacija seoskog stanovništva. Ta urbanizacija je došla nekada namjerno, nekada osmišljeno, nekada i neosmišljeno, nego inercijom, kroz razne metode kulturološkog porobljavanja koje su dolazile preko raznih reality showa, preko zadruga, grand showa i tako dalje, gdje su se upravo ti loko stanovnici počeli da više da gledaju te serije, da gledaju, razumijete, znači te reality showove i odvajaju se upravo od koncepta koji trenutno zagovara Agenda 2030, koji smo mi imali prije 10-15 godina, a to znači kad su bile plašne flaše upotrebi, znači naše stanovništvo u tom periodu je flaša koja je bila staklena, uzmeš flašu ulja, vratiš istu, uzmeš flašu bilo kojeg napitka, vratiš istu, cekere su isto koristili, ljudi su bili okupirani radom sve više i više, samo da bi manje trošili. Sa te druge strane, imali su stoku, imali su sjemena, baze sjemena. Sada se vodi toliko ozbiljna priča u okviru cirkularne ekonomije, baza sjemena. Pa Bosna i Hercegovina zbog tog nekog narativa i zbog upravo tog trenutno nema neke ozbiljne baze sjemena koje je autohtono sjeme, koji su naše nane i neki ljudi koji su živjeli na selima čuvali i njihova priča bila toliko pojednostavljena, a tako savršeno objašnjavala koncept cirkularne ekonomije. Što mi zovemo cirkularna ekonomija. Šta kaže, pa ja znam šta sam posadla, znam šta jedem, znam šta pijem, znam da je to moje tele koje je od moje krave, od moja ovca i tako dalje. I tu jesu koncepti, pa onda vratimo malo dalje. Znači, jer je upravo cijeli koncept cirkularne ekonomije i agende 2030 da nema nus proizvoda, da je sve resurs. Pa ti sad kad vratimo, znači tada recimo sušenje voća, voće nije moglo da propadne, nego su postojale sušaone koje su sušile, znači šljivu, jabuku i tako dalje, znači nije zadržavalo propadanje toga. Sirovo voće je se koristilo za neke druge stvari. Ili se sva životinja koristila? Životinja se koristila, organska jaja se koristila, koja su bila na organskim farmama i tako dalje. To su koncepti cirkularne ekonomije. I sada, upravo to da mi trebamo da vratimo se na taj koncept, da ga oživimo, jer on je u korijenima naših ljudi. Borili smo se za ovo, Safete. Ali da budemo isto tako, znači, osavremeno
pričati o tim kroz koncepte ruralnog razvoja da bismo mogli da provučemo određene ozbiljne sredstva. Samo za hipsterski pokret. Samo da nema sela, mi nemamo ni manjih gradova. To je sad problem. Doslovno sve se više prazni. I moram da se vratim na ovo. Dakle, jedno je to što ja generalno nemam nekog a priori povjerenja prema ni jednoj agendi, uključujući ni Green Deal, ni Balkan Green Deal. 30, nemam. Evo, iskreno nemam. Ne zato što proizilazi, nego takvi ogromni koncepti, pogotovo kada uđete onda i počnete čitati od kvota za zagađivanje, pa trgovinom kvotama, siromašne zemlje, bogate zemlje koje te otkupi. Meni to dođe kao jedna velika igrarija, upakovano neke lijepe riječi i ti tjeraš tamo dječicu nešto da čiste. Dakle, svedeš to na to. Društva koja su izrazito siromašna i imaju dominantno prljavu industriju i tako dalje, vode egzistencijalne probleme, što mi daje na nekom nivou odgovor zašto Bosna i Hercegovina baš ne razmišlja ili društvo bosansko-hercegovačko ne razmišlja toliko o ekologiji. Dakle, koliko je uslov da se generalni standard digne, da se o tom počne promišljati, da li postoje slučajevi case study popularno, u kojem su ovakva društva slična Bosni i Hercegovini uspjela da integriraju koncept održive budućnosti, čak i unutar ovakvih okolnosti. To me plaši. I sad kad govorite o Donat, ovo ću vas javno zamoliti da nam pomognete da napravimo metodologiju za škole, kako bi mogli to koristiti o svom impaktu školskom u zajednici, ali pričat ćemo u drugom prilikom o tom. Dakle, da se vratim na ovo. Koliko je opterećujuća nota o siromaštvu u Bosni i Hercegovini? Pa da, mislim, dobre stvari zaista postavljaš i bitno je da ih artikulišemo i tako dalje. Znači, tačno je da Bosna i Hercegovina još uvijek, nažalost, to se odnosi najviše na energetski sektor, i da najviše i dalje koristi prljavuje energije iz termoelektrana i tako dalje za proizvodnju električne energije. Trenutno u fazi mi izvozimo. Ono što je istina da je Bosna i Hercegovina, bez obzira na to, zato je bitno pratiti, čitati, istraživati, pratiti sve što se dešava, potpisnica Balkan Green Deala. Balkan Green Deal, moje duboko ubjeđenje, nažalost, da ljudi koji su potpisivali Balkan Green Deal, da ga uopšte nisu ni pročitali. I to mi zaista nešto što me posebno kod čovjeka straši, da neko ne pročita, da priprema neku priču o Balkan Green Dealu, da je nije ni pročitao. Tako da u okviru tog, znači mi imamo, ali se isto tako Bosna i Hercegovina svjesno ili nesvjesno do 2040. godine obavezala i potpisala ugovor sa Europskom energetskom zajednicom da rudnika, niti da će biti ni rudnika, ni termoelektrana u tome svemu. Šta mene tu zabrinjava u tom konceptu? Ako vratimo period zadnjih 30 godina, znači od poslije rata pa sve do danas, neka kaže, ili od Jugoslavije pa do danas, neka kaže bilo koji energetski projekat da je Bosna i Hercegovina završila u tih 30 godina koji će raditi aktivno i donijeti ozbiljnu promjenu transformacije za proizvodnju električne energije. Znači, sve je to nasljeđe, sva ta industrija koju mi govorimo, i termoelektrane, i hidroelektrane koji su velike, su one koji su nastale znači, tokom bivše Jugoslavije. I to je nešto što mene, znači, zabrinjava kao nekom. Međutim, moramo davati ljudima i nadu. A ta nada bi značila, znači, naše duboko objeđenje, da je jasno i to, znači, ovdje postavlja se pitanje pravedne tranzicije sa pitanja šta raditi sa tim ljudima koji nemali broj radi u rudnicima i tako dalje. Naravno, jedan dio će ih se penzionisati u tom periodu, u onom drugom ponovo nastupa obrazovni sistem kroz prekvalifikacije, dokvalifikacije, naobrazbe, njihove interese, pravljenje nekih drugih mehanizama. Čak se rudari tome ne protive. Ja sam slušao kada je govorio predstavnik sindikata. Ali tu me najviše daje mi nadu u tom svemu, upravo što smo mogli da svjedočimo na konceptu protesta rudara koji su bili tu ispred federalne vlade, kada su tražili neka svoja prava, ta građanska solidarnost koja je prisutna. Pa smo vidjeli navečer da su građani Sarajeva dolazili, donosili im čeba, deke, hranu i tako dalje, što znači da je naš narod dobar, bez obzira kako god to izgledalo i zvučalo, znači on je ipak solidaran. A upravo na solidarni koncepti mogu da pomognu prilikom stvaranja održivih energetskih sektora u smislu kreiranja energetskih zajednica, koji će biti zasnovane na solarnim vjetroparkovima, udruživanje većeg broja ljudi i tako dalje, koncepti socijalne ekonomije. Kada govorimo o ovim nekim zagrijavanjima, da se koriste gdje može, gdje je izvodivo ove pumpe i tako dalje. Međutim,
Da bismo to radili ozbiljno i adekvatno i pristupili, mene to isto tako straši. Mi ovdje samo neka priča, donose neke odluke ljudi bez ikakvih javnih rasprava, bez participativnih učešća javnosti, bez ovoga, bez onoga i tako dalje. Donose odluke, da se gradi hidroelektrane, pa da se grade hidroelektrane u gradskim područjima i tako dalje. Ja čisto sam ubijeđen da je to bez ikakvog nekog strateškog promišljanja, šta je šteta, šta je korist od toga i tako dalje. Ovdje se postavlja pitanje hoće li biti dovoljno solarno, gdje je moje recimo duboko ubjeđenje, gdje smatram i zagovaramo i tražimo to i borimo se, pa i ovom novom zakonu je predviđeno jednim dijelom, da svaka kuća može da ima na svojoj kući, na svom krovu solarni panel, zašto to ne bi bilo? Jedan od modaliteta, razumiješ me, zašto to ne bi se desilo. Jedan vjetropark, to je jedan od odgovora koji mi koristimo u borbi protiv gradnje mini hidroelektrana, može da proizvede električne energije ko 100 malih hidroelektrana. Znači, zašto ti da uništiš 100 rijeka ako ćemo da postavimo jedan vjetropark? Znači, to su sada neke stvari koje mi trenutno imamo. Nešto što možemo da radimo. Pa to bi bilo više, pa evo recimo na Podveležju, recimo jedan što je ili na Tomislavgradu ili na Vogošću ili na Vašiću. Istu količinu proizvodnje energije, koliko 100 mini hidroelektrana. Znači ide od 67 do 110. Tako. To nisam znao. I to su neki modaliteti kojima već sada treba početi razmišljati o novim radnim mjestima, prekvalifikacijama za ljude koji neće. A šta je to onda tako mistično? Pa mistični su interesi. Šta hoće? Mistični su interesi. Nisu mistični, vrlo su jasni, vjerovatno. Jasni su. Nema tu ugrađivanja. Jer vidi, ima ovdje još jedan problem protiv kojeg se mi isto tako borimo, jer nećemo tu ništa napraviti. Jer tu u novom zakonu predviđa povećanje subvencije na gradnju solarnih elektrana, gdje ćemo dobiti ponovo jedan neoliberalni koncept. Sada se tu moglo raspravljati. A to znači da će upravo ona lica koja su gradila mini hidroelektrane graditi solarne. Zato kažem, malo prije ste rekli na početku, ne interesuje sve dok ima rješenje. Pa da, ali mislim da moramo malo ipak imati tu i solidarnosti prema drugim građanima, jer onda kada se da privatnom licu da upravlja sa strujom i s energetskim sektorom, onda on diktira i to vodi ka monopolizaciji. Zato je potrebno, bez obzira na to, i energetske zadruge i zadrugarski mehanizmi koji će ponuditi neka drugačija rješenja, alternative za te neke procese. Pa nisu li ova javna preduzeća, elektroprivrede, svojevrsna zadruga? Pa da je elektroprivreda, evo sad objasnit ću vam na konceptu rudnika. Jedan praktičan primjer. Nek samo odgovori zašto to radi i tako dalje. Znači, elektroprivreda je konzorcij rudnika. Znači, dio šire konzorcija su rudnici. Ti rudnici, oni su sad pod elektroprivredom. Ti rudnici prodaju, termoelektrane su isto pod elektroprivredom. Ti rudnici kad proizvedu ugalj, prodaju taj isti ugalj termoelektrani i termoelektrana onda to prodaje kao proizvodnju elektroprivredi. Znači, zašto nisi tu napravio holding? Cirkularna ekonomija. Pa da, to je cirkularna ekonomija na bosanski način. Na neoliberalni koncept. Da. I naravno tu je veliki broj zaposlenih ljudi u administraciji, manje onoga u proizvodnji. To je ona teorija bumbar u marketingu, više puta smo je slušali i čitali, pa koga prvo otpustiš, mrava, pa tak i vidjeli smo i sa rudarima, tako dalje. Tako da mi jasno šaljemo poruku da podržavamo naše prijatelje rudare, da ne želimo win-win varijantu, želimo da imamo čistu energiju i želimo da radna mjesta budu sačuvana. Međutim, zato je sada pitanje da li je nužno ulaziti u političku arenu, da li je to i dalje je dovoljni ovakvi vrste pritisaka koje trenutno radimo preko pisama, preko peticija, preko protesta i tako dalje, participativno učešće javnosti, dovoljno vrsta pritiska da možemo da sačuvamo zajednička dobra, ili će to morati da se dešava kroz parlamentarne klupe ili... Ono što je zapravo sa čim se suočio Bože vas i sa čim se suoče i stranke zelenih u Austriji su također bio dio glasa konzervativno, bit će vjerovatno u Njemačkoj, je zapravo širi nivo politike od onoga kako ih percipira javnost. Dakle, mi sad zelene politike i sada bi posebno kad ulazite u koalicije, sa nekim, dakle, kako se nosite sa stvarima sa kojima se u nekom trenutku ne slaže, a nužno ih je uraditi, i kako zapravo da to prezentiraju svojim glasačicama i glasačima, da je to, nažalost, u tom trenutku jedino moguće rješenje. I pritom dobiješ mjesto direktora elektroprivrede.
A da, mislim da znači razgovarao sam na tu temu baš sa ekipom iz Možemo iz Zagreba na tu šta kako, jer jasno je to. Znači oni su još naslijedili neki ugovora. Ozbiljan problem su naslijedili. Mislim da je tu, da bi se to sačuvalo, dvije stvari moraju ostati. Znači bez obzira na to sve. Jedna je da mora ostati think tank koji će uvijek vraćati na fabričke postavke, zbog čega su oni izabrani, zašto se oni moraju zagovarati i zalagati u tom konceptu, i mora da ostane pokret iz kojih su oni nastali. Znači aktivistička mreža mora da ostane, da djeluje, da radi, da dolaze novi ljudi. Sa Možemo je problem jedan u Hrvatskoj zato što su upravo ta aktivistička mreža je ušla u politiku. I sad nema ko da je ostao na ulicama, razumiješ? Mislim, ko da ih štiti, ko da radi. Sada preuzmaš, a to jeste problem, to ja stalno ponavljam. Znači ljudi i aktivističke i nevladne organizacije koji imaju neke ciljeve da se žele u nekom momentu da bave politikama, ja o tim ljudima govorim, oni cijelo vrijeme rade opoziciono. Znači, kritikuju i tako dalje. A to je opasnost ogromna. Znači, kada ulaziš sa tim pričama, zato mi je drago da su ova pitanja danas postavljena, ti moraš da daješ odgovore i da preuzmaš odgovornost. Znači, treba da se priprema za poziciono djelovanje. Da. Za poziciju, da ti u momentu kada preuzmeš vlast i preuzmaš odgovornost, nemaš više pravo ko što si, mi smo kritikovali Bandića, mi ćemo kritikovati Bakira, ovoga, onoga. Ne. U momentu ulaska... Kao što je bila kritika vezana, recimo, za žičaru u Zagrebu, i na kraju se ta žičara morala otvoriti, bez obzira što je očigledno preskupa, bez obzira što tu ko zna kako je rađeno na kom nivou, ali u nekom trenutku, dakle, bez obzira što su vlasti, što su bili protiv načina koji je rađeno, oni moraju, ugovora koji je grad potpisao, svih obaveza stvari, moraju da to uradi. Pa ima tu kritike i sad trenutno i na zelene i tako dalje, ali tu treba se baviti realnim politikama. Znači, po mom nekom mišljenju treba da bude tu realno, da nema isključivosti. Ja sam vidio u tim nekim pokretima kada dođemo, kad sjedimo, isključivost. On neće da dođe na proteste zašto dolazi ovaj, zašto dolazi onaj. Znači, svaka isključivost je problematična. Nema isključivosti. Znači, ovdje ona priča, kaže, mi smo oni koji smo čekali. Ona treba da objedinjuje, da poziva, da pravi što veći krug ljudi, da niko se ne osjeća ugroženim ni isključenim u tom procesu. Ali upravo ono o čemu ste govorili malo prije, najčešće za takvu vrstu pokreta se opredjeljuju ljudi koji žele radikalnu promjenu. I u čitavom svom djelovanju zapravo oni zagovaraju da to što je sve ne valja, da treba izbrisati i dovesti nešto novo. Međutim, u onom trenutku kada se dođe i dobije se prilika da se to radi, zapravo se shvati da nemoguće je imati potpuno nove obrazce. Moraju se preuzeti moguće imati nove obrazce. Mislim, prvo treba ljudima objasniti da je poseban termin politička arena, poseban termin je javna uprava i da to nije rad u nevladnim organizacijama, nego da je to institucionalno djelovanje koje ima svoja pravila i tako dalje. I u tom je svemu najidealističnijem primjeru. Evo sada Možemo, opet se vraćam, mislim, nadam se neće zamjeriti. Više puta je spominjem, ali zaista mi planiramo neke od njih da zovemo. Ali postavlja se pitanje sad, da li oni imaju dovoljno ljudi koji će biti, mislim, sada se desilo, oni jesu osvojili gradsku skupštinu, jesu osvojili većinu kvartova po Zagrebu, jesu dobili načelnika, dogradonačelnicu i tako dalje. Međutim, oni imaju u hijerarhiji ispod, u institucijama, direktorskim pozicijama, upravnim nazivom, 25.000 ljudi. Tako, koji su prethodnih 20 godina dolazili tu. Bili nečiji. Jer je jedan čovjek vladao zapravo. To je umjetnost sad. To je sada umjetnost kako... Eto, to su ti obrasci kojima se mora prilagoditi. Samo, vjerovatno, banalnih pravilnika koji su propisani iz čista mira. Ali nije jednostavno. I zašto sam to sve govorio? Zapravo u tom nekom trenutku da se glasači, glasačice, nada koju su oni dali, zbog strpljenja ili nestrpljenja da se vide prvi jasni koraci promjene, dakle ne izgubi u nekom trenutku. Ali to je zbog čega to sve pitam. Mislim, generalno u politici, mislim, kroz neko iskustvo, kroz političke kampanje, je potrebno da bi se uradila jedna ozbiljna promjena, potreban je period od 6 godina. Od 6 godina da bi se uradila ozbiljna promjena. Međutim, ti imaš sad situaciju, imamo situaciju da imaš period da ti vladaš 4 godine. 1,5 dana da se prilagođavaš na vlast, 1,5 dana da vladaš, 1,5 dana da se pripremaš za naredne izbore. I ti ako ne radiš kompromise, a radeći kompromise gubiš određenu bazu. I mislim da tu zaista mora da bude konstantna i kontinuirana edukacija, stalno izlaziti sa ljudima, objašnjavati im zbog čega je to i tako dalje. I mislim da ipak
će ljudi to da prokuži, zato što su prokužili šta je ispravno i da im je dosta te neke politike u tome. Evo recimo, ja sam vidio, Redim, evo preuzeo sam svojeteljsko, dakle, pitanje Zagreba, možeš ići, pitanje, recimo na primjeru, konkretno šta to znači, dakle, u predizbornoj kampanji su izgovarali... Možemo i na Beograd, nije... Možemo i na Dagu i na Sarajevo, je pitanje, evo recimo, obnove Zagreba nakon potresa, dakle, nešto što je bilo njima u policiji, da su jednog shvatili da zapravo bez države ne mogu ništa. Ne mogu ništa, a država očigledno ne zna, ne može, neće, čeka neke druge prilike. To je ono što... Zvolne Dim. Nemam. Slušam. Ogromna su pitanje. I ono što smo govorili baš nije crno-bijelo, ni bilo koje... Ono što mene, na primjer, u čitavom procesu plaši, evo, mi smo mnogo pričali o Možemo, nama je to bilo inspirativno. Pogotovo taj koncept dugogodišnje borbe koji kreće od znanja, to je nama važno. Dakle, nije krenuo od nekog sentimenta, pa to bi trebalo. Dakle, od dubokog ukorijenjenog znanja koji polako dira praksu i sad idemo u onaj treći dio koji to uređuje. Evo, počinju ljudi da se bave politikom. Mene plaši i kontekstualizacija. Neki priča koliko su moguće u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je svaka za sebe sui generis kategorija i podrazumijeva zasigurno različite pristupe. Od svega ovoga, pošto nemamo još puno vremena, nažalost, ali očigledno je ovo prvi u nizu naših susreta. Stvarno smo u zajednici posvetili, dakle, sam naš rad u buduće ima tu komponentu, nadkomponentu zelene pedagogije, koje ni mi ne znamo mnogo. Dakle, istražujemo je. Dakle, da, možemo preuzeti neke modele, ali ne vjerujemo u njih. Vrlo nam je važno da čujemo nastavnike, da analiziramo taj sadržaj, da vidimo moguće intervencije, ali ništa od toga bez znanja, prazna glava ne misli. I zato bi voljeli da sa vama učimo i sa našim nastavnicima u ovoj grupi. Koje to, evo, neradikalne, bilo kakve transformacije sanjate u obrazovanju, ne bi li doprinijeli vašoj borbi na jednom dugoročnom nivou? Pa dobro, sad idemo na ovaj vaš. Ne, to ide vaš. Mi ćemo se potruditi da inkorporiramo. Bude naš, ovo je naš. Pa ja smatram to sam već spominjao, kada govorimo o nastavnici, treba biti realan. Treba vidjeti nešto što mi možemo da težimo ka tome, da se stvaraju neke think tank zajednice. Moramo da osnažimo određene pojedince i nastavnike koji mogu da iznesu te promjene. Mene radosti zaista, znači sarađujem dosta sa školama u Zajedničko-Dvorskom kantonu, pa i u Bosni i Hercegovini, pogotovo sa ekološkim sekcijama i tako dalje. Vidim spremnost tih nastavnika što me posebno radosti. Da li je neko radio sa njima, nije radio, ja to zaista ne znam. Mislim da se oni moraju prije svega ojačati određenim znanjima, održivim sistemima, podučiti ih i vidjeti naravno ko su to, najvjetniji će biti tu filter nastavnika koji će biti nosioci tih promjena. Po meni, recimo, na neki sada, na promišljanje, to bi bili nastavnici koji vode ekološke sekcije ili neke druge organizacije gdje su nastavnici biologija i tako dalje. Kako i uključiti sve nastavnike u taj proces, to će biti izazovi koji će biti pred nama. Međutim, mi imamo, znači, sada šta bi bilo tu realno u ovoj fazi da bi se moglo da provede? Jedna od stvari jeste pravljenje priručnika za nastavnike, pravljenje priručnika ekoloških i održivih sistema za učenike. To je jedna stvar praktičnih znanja i praktičnih promišljanja, kao što su slučajevi tešnja, brašljevina, akcije čišćenja i tako dalje. Na jedan praktičan način, jedan drugačiji način da djeci približimo kako to izgleda. Jedna od stvari, recimo, koju ću isto tako da radim, koja je opet eksperimentalna, ali bez eksperimenata mi dolazimo do rješenja. Upravo pravimo priručnik u okvirane priče za nastavnike, koji će biti ekološki priručnik za nastavnike i taj će biti isto tako prilagodiv i primjenjiv za djecu. U okviru njega ćemo učiti kako djeca, a i kako nastavnici mogu da vrše promjene iz škola i kako da vrše promjene u lokalnoj zajednici, lokalnoj sredini, kako vrše čak taj pritisak. Znači, u toj nekoj ranoj fazi ubacivati dozu aktivizma u taj cijeli proces. Dovešćemo ljude koji će vršiti edukacije, jedan od edukatora ću ja biti vjerovatno, dolazit ćemo da educiramo nastavnike u školama različitim i da educiramo učenike. U školama obezbijediti im priručnike i tada izlazimo na teren. Praktična primjena. Na licu deponiju imamo praktičan, sad jedan plastičan primjer. Imamo jednu klasičnu deponiju, u okviru deponije kako mi da primijenimo održivi sistem, tako što ćemo im donijeti kese koje će biti različitih boja, u jednu će kesu skupljati plastiku, u drugu aluminij, u treći ovaj. Objašnjamo im čitav put i proces i
početi ih učiti da promišljaju da je otpad resurs od malih nogu. I učiti ih upravo tom jednom drugom načinu kritičkog promišljanja da propituju stvari. Jer iz propitivanja, to smo mi izazvali kod ljudi u grupi na rijeke Bosne i Hercegovine, da oni propituju stvari. Iz njihovog propitivanja i povećavanja znanja dešavale su se promjene. Jer oni propituju, gdje ide taj moj novac, zašto si ti podijelio sportskim klubovima, nisi ovima podijelio i tako dalje. Znači, to je jedan javni monitoring cijelog tog procesa. Međutim, jedna stvar me tu straši. Moram iskreno da bude mimo tog, znači što vidim kao jedno od rješenja. Straši me stvar dvije stvari. Prva stvar što me straši da vidim jedan ozbiljan transgeneracijski jaz. Da imamo trenutno, po mom skromnom mišljenju, vi ste više u toj oblasti, pa možete me ispraviti, ne ispraviti, ali ono što ja vidim u saradnji sa profesorima, nastavnicima i tako dalje, da imamo tu neku gdje u Jugoslaviji, ipak, kako god to izgledalo, bilo jedno ozbiljno znanje, pa pogotovo kada govorimo o energetskom sektoru i tako dalje, i oni su pokupili, ti ljudi upravljaju procesima, pravili su neke ozbiljne stvari i tako dalje. Onda dolazi era ljudi pogođeni nekim drugim stvarima i tako dalje, upravo od godina od 44 do 55 do 57 godina, koja bi trebala biti najintelektualno zrelija sredina, da preuzima i da upravlja procesima, isto tako i da budu nastavnici koji su završavali fakultete pod sumnjivim okolnostima, na sumnjivim mjestima i tako dalje. I oni upravo trebaju da, kako oni mogu promjenu da, razumijete? I onda imamo sad s treće strane, imamo s treće strane ove koji su mlađi, koji opet imaju neka ozbiljnija znanja i obrazovanja i da li je vrijeme da upravo isključimo tu neku generaciju, da radimo samo sa mlađima, da mlađi preuzmu teret promjena na sebe, što ja vidim kao jedno od rješenja. I isto tako u tim nastavnicima koji educiraju, profesori na fakultetima koji educiraju nastavnike, to su većinom uz dužno poštovanje, ovo su neke stvari gdje će me vjerovatno neko poslije napadati, ali me boli briga. To su šalabajzeri jedni obični, gdje me zaista to straši, mislim da vam iskren budem. Ovo ćemo isjeći, kao počinje beseda, to su šalabajzeri. Ne svi naravno, znači uvažujem s od toga, ali jedan dio... Ma ne mislim, nema, ovo je hrabro i nema šta. Jedan dio tih nastavnika zaista i pogotovo profesora, govorim na fakultetima, univerzitetima i tako dalje, što ja mislim da oni proizvode strukovna znanja, oni ne proizvode akademsku zajednicu. Tako. A ako se vratimo zašto su nastala strukovna znanja i zašto su nastale u suštini škole i obrazovanje u tom njegovom dalekom procesu, nastale su upravo da bi ti ljudi radili za neoliberalne kapitaliste. Sada imamo najazdu isto tako fabrički model. Da li ovo sad, da li fakulteti produciraju fabrički model da imaju radnu snagu koja će raditi za neoliberalne kapitaliste? Moje mišljenje da. Osnažena sa trenutno sa nekim međunarodnim zajednicama koji ulažu isto tako sredstva da se ojačaju strukovna zanimanja koja će na koncu i otići iz Bosne i Hercegovine. Da. I onda imamo tu još jedan poseban problem. I onda treća stvar, šalabajzeri, zašto sam to spomenuo, znači naravno oni koji su završili na nekim sumnjivim fakultetima, lažiranim diplomama i tako dalje, naravno te stvari moramo da provjerimo, to je nešto što samo imamo rekla, kazala. I ti ljudi koji predaje na fakultetima nemaju praktičnog staža dana. Razumijete? Znači sad mi hoćemo da provodimo hoćemo da uradimo neku ozbiljnu društvenu promjenu. Čovjek sjedi u kabinetu, nema nikakvog znanja o tome, nije radio praktično, nije bio na terenu, nije pokupio neke ozbiljne, neke naučne stvari. Kako nije bio na terenu, gostovao na drugom fakultetu? Da, gostovao. Da predaje. Da. I onda on iz kabineta kreira i promišlja kako nešto treba da izgleda, vizualizira iz svojih nekih promišljanja, pitanje literatura koju je čita. Da. I kako on u suštini može onda da napravi neku bilo kakvu promjenu ako što ne zna kako to radi, mislim. Da. A nije imao dana, prije su ti neke stvari koje su meni bile fenomenalne. Morao si da imaš opet neko radno iskustvo, neko radno znanje, neki period. Mislim, visoko obrazovanje je samo jedan od polja u kojoj bi nikakvih kriterija nemamo. Ali evo da ne bismo išli, to je ipak više vaša oblast. Ja govorim sada, povezujem koliko su to duboki problemi, jer upravo oni trebaju da nauče. I što znači da smo mi smo primorani da ćemo morati kroz nevladine organizacije, aktivističke mreže praviti određene think tankove koji će preuzeti ulogu. Nažalost, tu se gubi vrijeme, to dosta traje već. Nažalost, ali moramo to. Tako je, gubi se vrijeme, gubi se volja, gubi sela, skupo je, dakle na svim mogućim nivoima je to potpuno pogrešno, ali očigledno još uvijek traje. Evo, tu je.
Ili završavamo, privodimo kraju. Neće mene u potpunu depresiju bacati. Ne bude te bacao depresiju. Ne, stvarno ne ima nade, okej. Nego sjećam se ovih svojih raznih faza od srednje škole u kojem sam odbio da čistim. Bile su te kao akcije u kojem sva djeca kao ne ideš u školu, idemo čistimo Drinu u Gorož. Neću. U jednom trenutku nisam više htio, u drugom razlogu još nisam htio. A, ja je ne prljam, B, neko to drugi radi, idi obrazuj njega, C, to je samo da se ne ide u školu. I sad prolazimo i razne faze i sjećam se prvog predavanja na Nepcevoj ljetnoj školi, to je bio Mladen Domazet iz instituta u Zagrebu i on je govorio o tačka bez povratka. Vrlo provokativno, onako gotovo da smo već dotakli tačku bez povratka, u kojem planet nema mogućnost da se oporavi sam, pogotovo s nama ovakvi kakvi smo. Meni tu igra mnogo stvari. Dakle, pored svih ovih koncepata o kojim smo govorili, govorimo i o solidarnosti, koja u mom nekom razumijevanju je najčešće produkt nužde. Dakle, tamo gdje je nužda, solidarnost se dešava. Koncept empatije koje evo sve manje razumijem, koncept sebičnosti, individualizma, kapitalizma i neoliberalizma koji je pobjednik ultimativni i sad treba neki potpuni kontrapunkt sa istom količinom moći, ideologije, para, svega šta ide sa tim, da bi se borio sa tim, pa demonizacije svih koncepata po kojima ste i vi govorili, poput kad kažeš bivša Juga, odmah je demonizirano na 1000 nivoa, ali da, neki modeli su ozbiljno postojali i to da, u biti sjećam se jedne te rasprave na toj ljetnoj školi koja je sjajna bila, ako idemo u ovom smjeru, svako od nas mora biti spreman da se odrekne ozbiljnog komoditeta. To je, na primjer, najveća stvar koja me baca u depresiju i plaše, to je da nisam siguran da su ljudi voljni da se odreknu dijela nekog svog komfora, komoditeta koji imaju, zarad svih nas. Nikako mudrost, nego samo naglas razmišljam. Ne, to je mudrost i tekakva, ali ja to ovako vidim. Znači, potrebno je to, definitivno, znači oni koji budu nosioci promjena, lideri tih procesa, ako govorimo baš sa nekom praktičnom, oni će nužno morati da se odreknu svoje zone sigurnosti, komfora i biti izloženi različitim pritiscima, borbama i tako dalje. Nije nužno da svi ljudi koji će biti followeri ili koji će biti aktivni članovi, oni moraju biti. Znači, možemo mi to da obrnemo procese. Nekada tu imamo dva koncepta različita, znači negativistički koncept, imamo pozitivistički koncept. Znači, grupa Rijeke Bosne i Hercegovine, neko pokriti, apsolutno pozitivistički koncept. I imamo mi i te gerila ratnike, da i tako nazovemo, koji se malo i bave ozbiljnijim i opasnijim aktivnostima i djelatnostima, pa snimaju ljude, prijavljuju, tako dalje, izlaze. Da smo vaše snimke gledali. Da, i mislim, bude i takvi neki stvari koje su naprosto potrebne. Međutim, djeci, ono što je moja filozofija promišljanja u toj političkoj ekologiji, da djeci ekologija moramo da je prikažemo kao zabavu, kao mehanizam odvajanja od toga, da pravimo neke, razumijete? Mislim, ja sam pravio neke... Ali hoće da se dijete prepadne, šta je problem da se naježi kad mu kaže da će mu neko sagraditi termoelektranu? Da. To je momentum kada i u kojem periodu. Znači, u prvom momentu mi njima moramo da zavole koncept, onda oni kad zavole koncept da im bude to zabavno, onda... Ne može to sa 2 časa izlet u prirodu. Ne može. Stoji u planu i programu za vrtiće, kaže ljubav prema prirodi, posjeta gradskom parku, jedna. Ali primjer grupa, zato kažem, kako ona radi, volio bi zaista spomenuti, mislim, ona je imala preko 500 miliona dosta pregleda, 2700 rasti akcija čišćenja, 70.000 stabala, to su 70.000 riba pušteno u rijeke, 500 prijava, 25.000 različitih objava, 30.000 ljudi učestvovalo u akcijama i tako dalje. To su zaista impozantni podaci i ona je jedan vrsta posebnog fenomena, ali ona pozitivistička priča. Znači imaju, opet kažem, u nekoj fazi dok mi ljude ne ohrabrimo i dok ne budu svjesni, nekada što ti kažeš, ja bi volio da ne dođe do nužde. Ali mi kada govorimo s aspekta klimatskih promjena, znači mi imamo dvije opcije, ili ćemo se prilagoditi,
A to znači da ćemo kuće izmještati od blizine rijeka, pravit ćemo neke različite barijere i tako dalje. Ili ćemo se suprotstaviti tom sistemu pa ćemo prilagođavati se, znači smanjivanje, ići što više ka karbonskoj neutralnosti, smanjivati koncentracije. Evo recimo i to je problem. I u Bosni i Hercegovini pričamo o karbonskoj neutralnosti, a mi nismo riješili sumpornu neutralnost iz fabrika od SO2 i NOX-a i tako dalje. Ali mislim da upravo takvi neki koncepti i takva neka promišljanja moramo da umasovimo. Zašto je potrebno umasovljavanje? Zašto je potrebno masa ljudi? Jer to je pritisak. To nama daje sigurnost. Onda kada ljudi vide, ja sam isto tako prije bio puno izloženiji raznim napadima, prijetnjama, praćenjima auta i tako dalje, tim nekim stvarima koji nisu nimalo ugodne. Kako je grupa rasla, kako je pokret postajao veći, te stvari su sve manje i manje. Jer oni se naprosto boje brojnošću, pa doživljavam situacije da oni više se plaše, hoćemo mi objaviti nešto na grupi, nego će platiti kaznu. To su... Plati, samo nemoj objavljivati. Samo plati, nemoj objavljivati. Hvala puno, Safete, za ovaj dio. Da, završni dio sam ostaje. Dakle, hvala za dio. Bio svakog gosta, pa evo, i vas pitamo šta čitate ili šta ste čitali, voljeli bi da pročitaju i naše gledateljice i gledatelji. Aha. Čuši namjer ja. Da, i vi ćemo gledati ovo. Tako da smo gledatelji. Šta sad čitam, evo? Ili ono što je vama važno, knjiga je bitna. Šta moramo pa mislim da treba pročitati. Michel Foucault obavezno rođenje biopolitike. Mislim da je to far za čitanje. Druga stvar, mislim da bi dobro bilo pročitati od IPE, Instituta za političku ekologiju, Odrast, znači jedan udžbenik Odrasta. Tako da mislim evo te dvije stvari bi zaista izdvojio kao neki početak za ove neki koji su na početcima sami možda neke blaže verzije priručnika, ekoaktivistički, kako primjenjivati, uzeti neke aktivne stvari od Ministarstva prostora iz Beograda ili od IPE-a, pitanje željeznica, razumijevanje koncepta zajedničkih dobara i tako dalje. Tako da mislim da bi u tim nekim stvarima trebalo da se krećemo. Da bi mi opstali? Odrastimo. Odrasti. Nećemo će kupiti jednu malu mini hidroelektranu. Ja ne želim da vi rastijete, ja želim da odrastete. Pa da, odrastemo, da. To i sve želim. Hvala puno. Namir, hvala i tebe. Hvala druže Redive. Hvala našim gledateljicama i gledateljima, hvala Iberu koji je osigurao da nas neko i vidi i čuje i sve što treba i ostalo iz različitih uglova. Odo da razvrstavam otpad, da saperem svoju savjest. I nadamo se da je ovo samo početak naše priče. Zeleni. Ja sam oplemenjen danas. Hvala mnogo, Safet. Hvala vam. Doviđenja, dragi ljudi.